MP yung MP panai pi babul usah tu ia jemut internet mem kambu mobile pi lam internet ostaya lekam network tapi itu GP mongo ma pala to wasi mongo to pra to wasi kenu pra ulatang state pemompuyo chong tang sekretariat kamu chong kat parlimen kenu ada ma pala jobu lech pau sem jobu kat sas man kau ya pa parlimen no kelam kawas kita mau mawela intisi RC mi untuk the point for election ujit ye leaders हम जो ông para balang हम जो ông para jantia ton bu gejung dua yo yo I kanong yalam unong yalam u kre hoki uta to unong yalam yo I kamong di pra kaman kaculikan baski para jai brio ila imeja ibru mo mangkom mi presiden membe abrumi jai brumi only friend respect yourself but don't hit others mud ho mayai para kasi yo bani kita karam to ante mud ri mayai kten prakting kasi yo continue kten boy no love yourself respect others kita jo hikai di orang baik kita tu ke hikai ko tu thok ya kelen di proverbs kon go start intelligent leaders have no time to discuss with the bad leaders. Unwise leader, he always avoid the bad leaders. And one is that is Madam Parin, you are the one, Madam. Kayus Hospital, kawi kelihatan itu, do kawi. Dat Madam Rusmai kamu minister in charge of the health department. Harin lim nai layo. Madam hanar tiang ke surok de yoi, ke blok de yoi, ke police station de yoi, ke international stadium de yoi tangwa, dari ke bulu yang ngacu tomi kamu boleh lagi. Kuah asa hospital, hak kecuk kemin apur madam, masa badan, cepat pulai madam, arah suter guai ya hamu gondor, aik disakti tawar. Ti kuai kamu gini ke bulu. Talk less, work more.